samem zaključku prvenstva. Nekaj igralcev se je poslovilo, prišlo je nekaj novih. Kakšna bo ekipa Kopra jutri proti Olimpiji? Ja, upam, da dobra. Čas bo pokazal, verjamem, da smo dobro sestavili, da smo optimistični in upam, da bomo popravili vtis. Hvala. Prva liga Telemach, so the start of your first season. Your team is still in Europe. Congratulations on that. And the start of the league comes pretty quickly against Koper. What's your thoughts going into this first tie? Thank you very much. It's nice to be here, of course. It's amazing to be with my colleagues here in this press conference and with my colleague here, the coach of Koper. Koper is a difficult match, we know. Always traditional is a difficult match for Olympia. And we are going to be focused only on this match. Not Europe is past now. Next week we think about Europe again, but now is a very important match for us against Koper, and with the same feelings that we have before. For each match we are going to try to win, but we have a difficult opponent. V bistvu oddelali ste celotne priprave. Kakšno Muro bomo videli v novi sezoni? Kaj pričakujete od prvega dela prvenstva in kje se vidite na koncu? Ne gledamo nič kaj predaleč naprej, zato ker se nam je zgodilo v prestopnem roku nekaj, kar je sicer običajno v nogometu, se pravi veliko odhodov, nekaj prihodov, in bomo glede na to malo prilagodili tudi načrt, tempirane forme in podobno, tako da na dolgi rok ne morem nič govoriti, zdaj poskušali bomo čim boljše stopiti v prvenstvo. Lansko sezono ste zaključili na 4. mestu. S kakšnimi načrti pa stopate v novo sezono? Lep pozdrav vsem novinarjem, vsem gostom, vsem trenerskim kolegom. Enako stalnica nekako Domžale, kaj želijo predstavljati, na kakšen način se želijo boriti v tem prvenstvu proti, bom rekel, ostalim klubom. Načrti ostajajo nekako nespremenjeni. Bom rekel, predvsem pomembno pričakujemo še nekaj, bom rekel, 2 igralca, da bi ekipa bila konkurenčna za nekako možnost dosego vseh ciljev, ki smo si jih zadali. Tako da še naprej bomo poskušali nekako razvijati, bom rekel, potencial v kvaliteto, hkrati normalno poskuša biti tekmovalni, koliko se bo dal, drugače pa nekako filozofija Domžal poznate. Ena lepa sezona je za nami, sigurno, bom rekel, prihaja težja, ampak kakorkoli, pred nami so eni lepi izzivi, ki se jih veselimo. Prestopni rok se je pri nas pravzaprav šele dobro začel, tudi v Bravo pa ste bili letos zelo dejavni. Je ekipa več ali manj formirana, kakšne cilje ste zastavili za letos? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem skupaj. Ekipa še ni formirana in pričakujemo, da bo ob koncu prestopnega roka, kar je za naš klub povsem normalno. Gre za to, da tudi to v letošnjem prestopnem roku smo izgubili veliko število igralcev in želimo sestaviti za novo obdobje, novo ekipo, novo mlado ekipo, predvsem slovensko ekipo za novo obdobje. Lani ste v drugi ligi dominirali, kako pa se boste letos zoperstavili v bistvu v teku na dolge proge najmočnejši konkurenci v Sloveniji? Ja, najprej en lep pozdrav, pa hvala lepa za čestitke. Jaz mislim, da je to za nas lahko najlažja sezona. Vseeno smo mi tisti prvi outsider, ki ga vsi vidijo med vsemi temi ekipami v ligi. Imamo najmanjši rating in zato gremo v sezono čisto sproščeno. Kar pa ne pomeni, da ne bomo poskušali na vsaki tekmi zagreniti življenje vsakemu nasprotniku. Moje osebno mnenje je, da smo kar dobro sestavili ekipo in seveda čas bo pokazal pa svoje. V lanski sezoni so Radomlje z Mariborom kar 2-krat visoko izgubile, ampak na začetku prvenstva so jim pa vaši predhodniki kar v Mariboru odščipnili točke. S kakšno mentaliteto stopate v prvo tekmo, kakšnega nasprotnika pričakujete in kakšne cilje ste si postavili pred prvenstvom? Ja, zdaj ste spomnili Mariborčane, ja, na ta odnos, ki so ga pokazali po prvem kolu. Ja. Mi začenjamo sezono z idejo in z glavnim ciljem obstanka v ligi. Želimo Mariboru na evropski poti, da pride čim dlje
in mogoče enostavno malo spregledati to prvo kolo. Leti v Mariboru so vedno visoki, veliki, javnost oziroma domačini odkrito pričakujejo boj za najvišja mesta. Sama ekipa pa je letos doživela precej sprememb. Kakšen štart v novo prvenstvo vi pričakujete glede na vse to? Hvala lijepa, prvo naravno lijep pozdrav vama kao domaćinu, gostima, novinarima i posebno novim kolegama. Lijepo ih je vidjeti ovak svježe, friške, nabrijane, nasmijane. Nadam se da vam svi skupa tak dugo. A da, Maribor uvijek ima svoj sveti cilj, a to je borba za titule, jednu ili drugu ili po mogućnosti oba dvije. Na početku ste rekli ovo je 33. sezona. Ja sam nosio na leđima broj 3 u igračkim danima, pa onda mi uvijek sve nešto vezano sa 3, 13, 33. Sve mi to izgleda kao da su moji sretnih brojevi. Konačno ću saznati, ali to je istina. Naravno, u ovom trenutku u Europi smo borba na 2 kolosijeka, svaka 3-4 dana utakmica neće biti lako, definitivno. Momčad je doživjela određene promjene, ja vjerujem da su to promjene na bolje, bilo je dosta dolazaka. Ono što me veseli je da zaista sad imamo 15-ak, 16-ak, 20-ak igrača s kojim uvijek možemo raspolagati jer treba će rotacija barem u ovom trenutku dok smo u Europi, a nadam se da će i taj trenutak malo trajati. Ko ste odigrali drugo tekmo dodatnih kvalifikacij, ko ste si zagotovili nastop v prvi ligi, ste rekli, da ne želite, da Aluminij ne bo igral zgolj neke obrobne vloge oziroma da ne bo muha enodnevnica. Ste zadovoljni z delom do sedaj, ste zadovoljni s prestopnim rokom do sedaj? V zadnjih dneh ste zelo aktivni. Ja, lep pozdrav. Dejstvo je, da sta zaenkrat ušla samo 2 igralca, ki sta bila del te prve 11-terice. Je pa res, da še sestavljamo ekipo, da ekipa, ki nima dost prvoligaških izkušenj, ampak zato mi ne bomo menjali svoj stil igre. Jaz hočem, da fantje uživajo v tej prvi ligi, je večja dinamika, je večji medijski stres, je vse in zelo važna bo ta psihološka priprava. Je res, da ti, če že v začetku razmišljaš o obstanku, si že pod dodatnim pritisku. Normalno, da se tega zavedamo, da so kvalitetne ekipe, da bo to izenačene tekme. Je res, da v slovenski ligi lahko vsak vsega premaga. In kaj hočem? Razigranost, tako čumari znajo, ne naivnost in verjamem, da lahko letos v tej prvi ligi brez podcenjevanja do vseh napišemo lepo zgodbo. Once again, this time as a coach of Celje. In the last season you won the league and the cup titles and you became coach of Celje last evening. With what kind of ambitions you're starting the new season? Hello to everyone. Hello my colleagues. The ones that they are here, that I can see. To win, all of us, we want to win. I think we are not in any sport that who doesn't want to win. But you cannot win all the time also, so we need to accept sometimes the defeat. Me the first. I said many times that difficult to accept, any sportist to accept the defeat, but this game you can win, you can draw, you can lose. And as I said, all of us, we want to win. Have to respect each other. We have to try our best to give our best to the players, because at the end we are there to organize them, but they are the most important. And I think what we want is all of us to enjoy with our teams, to give our best from us as the coaches, and the players to give their best to show their potential.